ba gwantela tlhokofatso le go gatakiwa ga ditshwanelo tsa botho kwa Eswatini. Go begwa fa makoko a dipolotiki a le ka fa tlase ga kgatelelo mme ebile a iletswa go baakanyetsa ditlhopho. Mokgatlho wa NUMSA wa re go ntse le ditiragalo tsa ditlhaselo kgatlhanong le baagi tseo di tswelediwang ka didiriswa tsa puso. We've characterized the Mswati regime as a brutal authoritarian regime, as a monarchy which in terms of the demands of the working class must be removed. And this is a demand that we support wholeheartedly. Once a government starts using state agencies against its own people, that government no longer deserves to be in power. Mekgatlho eno e batla gape gore ba dira ditshupetso bao ba saleng ba tshwarwa ba gololwe. One of the demands we are making is for the UN Council to call an urgent meeting to discuss response to what is happening currently in Eswatini. We are also asking the UN to issue member states, observer states of the council with the notice of what is currently happening to enable those states to request a special session at the UN Council, a session that will look at providing the Swazi people with interventions. We are saying that the people of Eswatini are calling for democratic reforms. Ditshupetso di sale di simolotswe morago ga polao ya moithuti wa molao yo go belaelwang a bolailwe ke mapodisi. Molemo wa SABC News, Pretoria.